ngoba ngithi uphume ejele ibhuti wami nawe uyazi ukuthi awuyenzanga lento ayishilo ukuthi ugrapile so uzoxolisa usisi ukuthi ucela nje ukuthi uvule yakho inhliziyo ukuthi umxolela ngithi ngiyacaba ukuthi ngihlala isikhathi esingakanani wena aningishayiseni ngomoya manje so njami siyakucela dok yabona usisi kahle kahle uyazisola ngalento eyenzeka cela nisixoxeni nalama simba amakhamereni niphumeni mani bafethu abuti ratswa stop doing it phumani awuthamekile igate sibuye masu right ngicabanga nokuthi ikhona into esingayikhuluma no aritswe yes no aritswe Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal full stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascal.co.za. So guys, today we're going to go Osnombulelo agwatsi ba Os Blue, ke batla le Josie Pascal le tsamaile na le lo nthusa, le lo mpuela le ex-boyfriend yaka, a Os Blue ha nentse ke tla ke hola, o ile a tsala ke cheate le boyfriend yaka ka cheatela boyfriend yaka, itse ha ke cheatela boyfriend yaka jwalo, a re ntho ke ileng ka etsa ka baka la gore ke batla phuvela boyfriend ka gore ka irata ka bua maka ka abuto ke batlang re lo kopa tshwarelo yena ka re o nreipile a yela jele ntho sa etsebeng so guys ntho klo yetsang no ke tlo bitsa Osnombulelo a tlo go jotsa hantlante o batla gore a tlo kopa tshwarelo ko abuto re yang ke yena mabaka a le eng ke gutle lena yes baby. Hi guys, I'm back again Osnombulelo ko posho tse di viewers tsa Josie Pascal wa go ngoletse Sanibonani igama lami nguNombulelo ngibhalele iJosie Pascal ukuthi ngizo confessa kumuntu wami ne bengitshola nomuntu wami ngapha ngichita so ngifuna ukuzoxolisa kulo engacheata naye ukuthi ngicela ukuthi angixolele ngalento engenzayo due to bengiprotecta irelationship yami. Yeah, so that's why ngizonibhalela ukuthi ngicela ukuthi ningincedeni ukuthi ngihambe ngiyoxolisa kuBobo because of uBobo ngamenza kabi ngathi ungirayipile so ngicela ningincedeni into so wena kanje manje Bobo protect relationship yakho waqamba manga usho kanjani ngacamba manga ngathi lo bhuti ungirayipile so lo bhuti lo waboshwa for 15 years waboshwa for 15 years so lento la ihlala ingidla yabona wena noBobo into yenu bokuyinto yawo re benichita or ngifuna ukunderstand ukuthi relationship yenu nize naqala kanjani ukuze umuntu wakho akubhanqa bekuyinto yokuthi bowuchita naye ukwenzakalani ngifuna ukunderstand mina lo Bobo besitshontshana kahle yabona so ukuthi umuntu wamaspace waspaca ke nasilele lapha yana so kwenzekala ukuthi ahambe ke angibhace then ngahamba ngathi ngimbophisa so wena today ufuna ukuthi uthini kuBobo masifika ufuna ukuthini nje kuBobo ngifuna nje ukuxolisa kuBobo ngimtshela ukuthi bengiseva irelationship yami mina nolo muntu lo bengitshela naye so that's why nginibhalela ukuthi ngicela nize nizomnceda manje yena uphelele phi umuntu wakho sasenaye noma asisajoli mina nomuntu wami sesihlukene yeah so wena sisi ngifuna ukuthi ube honest utlisa show ngimona ho tlokopa tshwarelo ka baka la wena le motho wa ansazwani or vele uyazisola ukuthi into engiyenzile i wrong mina into enginibhalele yona ukuthi ngiyasola ukuthi lento engiyenzile i wrong yabona because of vele mina nomuntu wami ngimthanda and vele bengiseve relationship yami naye yeah so ngicela ukuthi ningisizeni kakhulu Timi ke o paretsa mayeng here lo bona ngabuti Bobo wa thola hala ska ha ritse fela wa sebakeng o isa tlo go bontsha ya sisi yona bekungasi into enhle ya understand ya khona beyibhlungu ukuthi yazini sometimes unokuthanda umuntu uzucine na uyenza izinto ezirong yeah so awu ukuthi masingafika uBobo makangathi njengoba uconfessa kanje phela ka upatadisa awe yeah because of accuse for nthwasa yetsa masifika lapha nami ngazi ukuthi is expecting ngoba ngiyeza ukuthi le situation inzima too much kungenzeka ukuthi uBobo bathi ngoba wangisa ngayo boshwa for into engekho ngiyakubhadalisa I think ukuthi ngazama ke ukukhuluma naye until azangize ngibe right azabe right yeah ngicabanga kanjalo ngazama mina mhlambe mama ukuthi umvakashele abontwana yami ejele ngesikhathi because 15 years iminyaka emide kuyazama ukuthi uyombona lapha ejele uzama ukukhulumisana naye or bosaba angizange ngiye because of lento le behlala ingidla kakhulu that's why ngicine sengibona ukuthi angisakhona ukuza ngizomvakashela kulana baba okay hari keneng cameraman mama rekim akunankinga sisi makungena nje izinja zakho mfana akunankinga yeah makuvuliwe kushuthi ukuthi ku right umuntu omdala Thembe nokusomthole khona uba Hayi aka ulahlela kona uma isisi rathaba irakokhotha Gogo
Abuti le kae? Ke yana abuti Bobo. Motho moholo wa itse ke re ema ha bohloko monna kopa fela re emele kwa. I'm so sorry tla ka di-camera. Ke a bona hore re makalletse but ne kopa fela re emele mo re bueng. Yeah, mama, kopa o kena fela mahareng a lona. Please. Yeah, abuti Bobo le kae? Sharp. Ke sharp. Wa mo tseba ausi? Ya khambani. Oh okay abuti. My sis, ke kopa jotsa abuti Bobo hore wena hantlantle wa re lemo. Bobo ngibiza iLotion Bioscope Josie Bioscope nice. Ngibiza iJosie Bioscope ukuthi ngize ngizoxolisa since ngabophisa because of ngisave relationship yami mina nomuntu wami so mina nawe besitshontshana kahle yabona. Sister. Indlela lakhe uyazizwa uthini kahlahla. Hayi bafethu. Indlela lakhe ungibizele yini? Ngibiza iJosie FM So ukuthi like ama fans la azobukela. Ayikho kanjalo man ukuthi like bengizoxolisa because of mina nabe ngifuna ukuthi silungise Mina izinto. nawe yini uyacaba ukuthi ngihlala isikhathi esingakanani wena. Ngiyazi ukuthi uhlala isikhathi esingakanani So abuti Bobo hey, ska. Abuti lana Okay. kuna story yini. My brother ngicela ulalele kena. Njengoba size nosisi lana, usisi Nombulelo. Size naye ngenxa ukuthi ufuna ukuzoxolisa. Ngoba ngithi uphuma ejele bhuti wami. Unawe uyazi ukuthi awuyenzanga lento ayishilo ukuthi ugrapile. So uzoxolisa usisi ukuthi ucela nje ukuthi uvule yakho inhliziyo ukuthi umxolela ngithi. Sister, uyazizwa ukuthi ngivule. Ngiyazizwa ukuthi ngithini ngoba ngitshela usisi Nombulelo nami ngiyathemba ukuthi yangizwa ukuthi ngithini bhuti wami. Ngayenzakala umntana kini ubonga khona wena. Jwang motho moholo akiri ke umkitlisitswe ke usisi Nombulelo motho kopa tshwara. Uthume wena. Akiri ke presenter ya show motho So moholo. la kangina show mina la kangina ma fan. Aningishayiseni ngomoya man. So Njami siyakucela dog yabona usisi kahle uyazisola ngalento eyenzeka. Kahle bekazama ukusave relationship yakhe yabo. Isikhathi sakho like so ku-interpreta into engizwile like usafuna so wena my brother ke awunandaba nale situation ukuthi uye ejele. 15 years like ubonga ikhona or like Angeke size sikhone. ngabe bengihlele yonke leyo 15 angisungumandela. Batho njole abuti mamela motho moholo. Akere Osinombulelo o tlila go tlokopa tshwarelo. So wena ha ona taba le go ile 15 years mora wa mo reipa. Ha ona taba le ntho wena. Ilento le ngabe yena bekanendaba nami azoyicela manje uxolo. Ngabe uyayiqala. Angithi sifuna ukuzwa iview yakho ukuthi wena uthini ngalokho. Man isikhathi Wena motho moholo kanti. impinji zami ziphushile sister. Many years understand. Angithi sifuna ukuzwa lokho ukuthi wena uphushe many years into ongayenzanga so khona na ukuzwa ukuthi ufila kanjani ngento yena ayenzile. Ngoba siyaxolisa kahle mfethu. So re batla o tseba wena o ikutlwa jwang ska ha o ile tronkong o sa etsa ntho eo ene ska halemo. Esimoshelana isikhathi bafethazi. Simoshelana isikhathi usangibuza sister into engitshele yona ukuthi cela nisixoxeni nalama simba amakhamereni niphumeni man bafethu. Usefungwini njami because ngiyayithola nami mfethu. Charitini ngisihlelele uzoza nomuntu ongukuthi like angicabanga nokumcabanga. So wena una inkinga ngokuthi uye ejele and awuyenzanga lento. Ayikuhluphi. Ubani ongahlala ngabi nenkinga. Event ke ukuthi lento lo uyifila ukuthi njani. Ufune like njoba ungizwa nginiphendula into engingafuni kuyizwa nani. Ubhlungu bami understand. No I understand and I respect that. Igate le ngene ngalo. Siyacela mfethu siyacela. Awusiki kuba mujwetse he ubani abantu. Manje akunamapentshisi akusisikhathi samapentshisi yabona nesihlahla. Ngicela ukuthi sikhulumisane mina nawe because of mujwetse already sorry hakakang my sis please because of anzo ukukhulumisana nebaba. Unokuzibona igipa za ubuso bami igipeni zabantu. Cha ne. Sure I'm not a brand or a logo. Out. My brother please. Motho moholo. Wile bon go baremeleng so my sis ani. Ne bounce ukuthi like ngakhona ukubuyela emuva or yini. Ayo ukuthi siyakusaba ngithi sine bounce ukuthi nje mawuqala ukwenza. Pick it up lena ngiyacabanga ukuthi lamasimba izinto zeni sister zizongena la edustbin nani ngiphumeleni man. Motho moholo re kopa ubone. Emampileng. Wow ungayenza umuntu osifazana siyasaba bhuti wami. My sis kopa utsamele kwaphela Mr Jones. Usebhlungini siyakuthola and size la sa. Usincede kancane sister. No ngingayike isebenzisa. Yakho ngithi ayizelanga mina ngithi. But angithi size no sis. Ungangibambi yeah sharp. Oh man. Ngiyazi usenhlungwini. Ngiyazi. Bro, uxoxe abantu bakho niphumeni. So abuthi kuparetse so.
Ra o kopa. Re kopa fela o re fe ditsebe tsa hao. Ra o kopa. Kopa for how many times? Okay, hayiwani ke kopa mmamele no. Ke kopa umuntu o reng. Hore why awusitse trokong. Ke kopa uthole ukuzonceda ukuthi uthole uclosure ukuthi into ayiyenzile uyenze ngenxa yokuthi uyenzeleni. Ke kopa fela ummamele. Ukuthi nginibonile naye ke. Yeah. Sazi kuzokwenzakalani ngempilo yakhe. Sirele scared ka safety yakhe. Kuyenzakalani ngeyami manje? I-safety yakhe. Uyacafa kuyenzakalani? Singakunceda angithi besingazi. Phela ngithi uyayazi ngeyakhe. Maybe sekakutshelile. Thina singakunceda sishow ye-Jozi Bioscope. Angithi sifuna sisebenzisana nawe la. Nizongibukela ke sinicava ne. Maybe nizobuya nincede ke. Manje kwamanje asikho isikhathi sami. Wayitseretse ngingane. Kopa re tsweng team re se nga butire mshapiseng ka moya because re tlile mo ene ha so feel ubu. Why understand? Ha so be sharp ke understand ntho etsaile e mo etsalletseng e bohloko too much and ha re ka mo forced ha rena right yanto. Sister out man. Man awu kanti yini? Okay ngifuse ngenzela lo. Man. Ay le rona wayitse ke. Oh arit mfana rethu. Oh my brother. Oh no don't do that please. Abutiratswa stop doing it. Kumani awuthamekile igate. Sibuye masu right maybe. Ngicabanga nokuthi ikhona into esingayikhuluma. No. Aritsweng yes. No aritsweng. Motho molo ha re bue ka taba e please. Okay. Yes. Okay bona. Oh. Motho moholo ha re bue please. Oh no aritsweng my sis please kopa re tlweng no. What's about king guys ane? Yeah ne. Ikwatile my sis kopa tsemele so come please. Ai guys le bona re fihlile kwa buti bobo. Re leka ra try o bua la buti bobo because of Ousu batla apologize. But ha ona ntho rileng ra etsa reason being abuti bobo o kwatile le lona le bona hore ntho o sa yentseng e bohloko haholo. So abuti bobo wa tshore ntho e mentse hore abe le pain. Ha tshepo le hore o tla be abe sharp yena ene re try lo bua le yena. However e re tshosa hore safety ya Ousu o tla ba le save Ousu after mona. But ntho re tlo etsang re tla nne re tle mona ko abuti re tlo check hore hantle mohlomong re tla mothola ka letsatsi le leng sharp la ka filang bua. Ke le rata ka fela le wena ifukile etsetsa motho mong hampi wa fila go kila buela motho maka motho ya tronkong ka baka la hao o skebe wa lebala go email la ko Jozi Bioscope to se to today ke le rata ka fela guys kopa le subscribing ibile le sharing di video tsa rona yes baby yazi ngifuna ukubuza something mama wena already ukuthi uzobhatala for whatever because yazi ukuthi ma accuse umuntu empilweni angisiyakunceda mara sifuna wazi ama consequences ukuthi wazi ukuthi lo muntu umcost okungakanani so eventually now at some point kuzomela ubhatale for what you did. Uyayibo? Ready. So when already sis uyasebenza kwamanje? Yeah, ngiyasebenza ngayenza everything ayifunayo. Oh ayankinga because of me I'm worried because of abuti no aka upatadisa. And then choki shebile ndo we link ateng o tlo batla o patadisa because of no o so mo joditse nnete ya gore wena ha o reipa but ntho seng ntshosa ke safety yao ntwana itse ke ngabuti tshwantse tlo checkiwa so le sharp so that o sa tlo dula le safe because of ngiceda kanjani simuse counseling because lento lena I'm sure im affect ena ijila akafuna ukuzwa next like angathi akasena ya ukubona la uhambe khona so kuzomela na ube ready ke mama for whatever izoyenza ukwazi ukuthi kuzomela ungaxolisa ngomlomo kuphela yabo kube nento ishoyo ukuthi mfethu ngiyazi ukuthi uluze espanini life yakho iluze into eyiningi so this is a token of appreciation ukuthi ngithi mfethu ngiyaxolisa nokuthi yabo at least izama ngaloko because the situation is mfana ene ilo ino yathusa mayisisi na go judge ne mara ntwe jwalo ke atshepa le batho ba bangata ba bone ba ska hlola ba iphethe especially abantu besimame bayathanda ukuthi sithi ba se rapeile ba nga se rapeang this must come to an end mfana honestly